sidang bermanem tanono sabawani walang alisi menika pratondo bebek sambil pepalan gantal sedah wujudipun suruh pinangsulan lawe wenang Anglo gawe jejering almar atus soleat dene disampinaten kakung asta gantal winastan gondang tutur minangka anglo gawe jejering Ari Jalu Kawamuna Alanisa arsa anjengku ayo trisampinaten kakung Bagus Syahrul Hikmal arsa amrebetipun nang atiko kang jenengan ing Bokor Kencana topir putih bawalan satoko lon-lonan disampinaten putri Kusumaning Ayu Endang Purnawati rikala semana sasana adi minulya ya sasana pinajang Tinung Pocara kacar kucur dumadi saking kacang kawak dinten kang pun singetaken kang garwa nampi gunung Rahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzaban sudah karosaken sesarengan bismillahirrahmanirrahim ya ma'u zamzam yaqra'u kasalam pinaringan kasugengan atas malang malantus samyo panteng pinanteng upacara sebrak panggang Luyaya konjem ing Bantomo Ali Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah rikala sulisting warni peti ring guru laki selami satu saat mengucapkan selamat dari bahagia selamat sekali lagi semoga Allah memberkahi semakin cemerlang ya semakin usaha kita berdua luar biasa dan kreator pasangan selamat sekali lagi